gagaya manipod kanikab sa Elvira sa napuno nagan tintay drama amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Nga makablawa mampay ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis kano Phil Heart Balasilo. Kastimanti ko na ni kab sa Elvira. Dear Manang Bianang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi. Awan balay mi, iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak, iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at garod no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di sir? Isartang mo matilugan. Sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Uwan sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti maday dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudot. Narigat ti mahit istroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga min napatagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinang ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo, ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na da na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso natak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kenkwara. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo mat gayam, sir. Sumrak kayo Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Ah? Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sakpay ko tadapan na ka ikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdat-daton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagta
Tang kan matja ulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapataag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adim tengken ka. Alan anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, ni, ala, anak nga arakupan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon na kon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wen, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga agina ijay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas nga ngamin da dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wen, napudpudaw da dyan. Amangan mo't no napudaw laang. Makitam daw, no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging ka, itong madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wen, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot ken ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka matlang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jerwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasik ati suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Ay, agyamanak nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho aya matag order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kayat mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day talaang.
Wen, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti-serve mo, Hilda. Wala na. Sa dino tinapanan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro ruwar dagiti adwa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturugak, gundawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdama nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dino tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya kan Kinisayak ngamin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Kwa, pinadas mi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya kan Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayon kat napigsa tinigusyok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo't tiliw-liw ata. Apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon ton kin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kong ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko.
Kaslasaan mo't anaragsa. Hangkong amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan. Kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver, ti may papan iti kinabaogyong. Ay, maburbur siya na, Hilda. Kasanuan na pasamak ti kasjay. Kasanuan nagsikog ni Elvira. Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot. Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay, anaramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Lopay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapasngay sa kaakto ag desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka magaya ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Ha? Unraw? Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay ditaw eh. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanda di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong jo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kun, apay akas la excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino a talaga ti kaingas na. Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaingas ni Noel a driver. Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga daak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwar iti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan namitlo. Namin ado adaras. Ni, akwa, agpakpakuyugak lang Ay, na. di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka.
sa anak ang makaputot. Iso pinanawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Kat saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ipagamtag paiso ka niya Kilvera. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo tubeng. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel na ikuyog tayo amapan agpadiin i-test. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin i-test tayo. Akluna kung ti agpaiso, sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo dahito'y. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isumula ti kabalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngam ti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray kumanubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag-ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak manuag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay, Ngam arak sa matimapan mo si Napulmanan. Abe nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. pangliw-liwag lang, iti parekot, bakit? Inawis ng mga men, hindi kumparek. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gungot, ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kun kunam. Di tamat arak ten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya tagsapul ito yung pagtrabuham. Kasi kailangan timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa ba kayo tayo? Saan ang nagtrabaho? Naglalayingan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat kunti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Inkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak kat ininot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan ti kabsat wanagayim mo Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.